Lejbani Euro season 4 ki jemput nam ta kubar like kam te ki like kumba shajar tam ki kam driver apo kana CIF Central Industrial Security Force te ki don do shajar tam ki posi balat jang post driver ki bala apna apply ke de class 10 sejrong te kitu ki ko apna apply te sa page ki video hud bakut dengan sabatai bah detail habe debat kini ki jing don kam habe debat kini ki post te application kan sedang nadu lai tarik jum lai Februari arjar arpsan bat kan kut pada sau tarik jum lai March arjar arpsan te kan sedang nadu Monday terter kajing apply nam ta kini post jong kaneka driver po CISF tela invite biya baro tang kishen rang wa amde kan thei tang kishen rang mil Indian citizen kila ban apply ini te ka pay level kade 8000 hadu drup khandai hajar sispa te by next year kala kiu ka pay level commission tikin poi shaka sau pojar shaka prapok ne pojar te mut ba ka pay level hadu snem arjar ndru kan poi shaka drup nyu pojar pinyo tulom tikin pek ginan kama bade bignet kan ma bha kulsing dit kade hadu match te nam ta kene na ki post ki don hadu shajar tam dengan page wai ki number of posts te hangne kidon ar jaj mo phila banjut first choice second choice karon chwa constable driver direct murgane don bitanga driver karon hadu pras pa sau santli paro ki post te jong UR lais pa sau kane phila banrung la da phibiang ka haj bat kasnem te SC phim la banrung chispa ar banru bat ST den reply tali te kane phila banyo OBC aspar pra bat IWS prap sau baro kalong pras pa sau san te jongka constable driver kom pom operator mutba phila ban lombat driver phila ban lombat pom operator ma driver for fire services te kaneru UR sispa khandru SC sapoi ST arpo OBC nyupsan IWS arpnyo baro olong aspa nyup kandai te baro olong sejar sispa ap sautali post baro te ka phila ban apply kalong mai tang kaneka UR sospan rupo ban ST pra apply tali post habjit choice gini phila ban upar tali jit choice first choice ya ka driver ne second choice ya ka kaneka pom operator ne first choice pom operator second choice jonga driver kum ta tar tegini gide class 10 pass phila ban apply tam ong ba phi fill subject nam fill ro phila ban apply mo gene phila ban apply la da phila q class phila ban apply nam ta gane te ka snem pade kan de bet arphoi hadu live for arsnem la khin lang wat ka h relaxation sansnem ka lombai live for arsnem kitu kibel abiang kita pas kasten bat arphoi hadu live for arsnem phila ban apply te nalor kata live for hadu arphoi hadu live for arsnem phila ban apply te maro ka post driver dan kami ka driving lesson dari light ro LMV rumbiang HMV rumbiang tama gidan kam license nam experience nega experience an khen be na ka tu ka license ka jong phi hadu ka no nadu ka porba phio hadu ka porba phi apply ai ya ne ka post te ka nos nam ka don experience kin khen be ka tu non camera bane la khen be na ka license ka jong phi te nam ta kan ne kan don swa ka jing thau ha cho den jing mara ka don sa ka treat test haka treat test kun ka de ka driving test kan jin pha nya kali phi ke phanya bar ka light vehicle bar heavy vehicle kita bar kisah kali jingkali pang marsna kali kumne kamtai tel da phila bisa poi saga exam sekan mawa kitu ki kwa aban apply nam ta kane te ka haj nam ta kane nam ta ki Meghalaya ST Meghalaya kan de wech sispa drupo centimeter te shwa pin apply kan mau da thau soyal de pidon am don de kata ga sispa drupo centimeter la pidon sispa drupo centimeter mutba phila ban apply nam ta ni post te nam ta kane ka by application nam ta ki ST category ka de free non kamre exemption ma ka free non kam su bisa era de phila ban apply la ko ban apply the candidate should have valid driving license of heavy motor vehicle light motor vehicle with gear kanon no ABC should have valid license in the following type of vehicle heavy motor vehicle or transport vehicle and light motorcycle with gear ko ini phila ban don la long ban apply te kitu ki bawa apply sele ewonon kam kan mau ka haj kede 6.4 cm asdang menapai nduk lai tarik jong Februari terter kan te kor menon kam la tibhi kor menon kam ka maksud admit kan ST category no DST kan mau kata ya ban apply te license te gadur
signature kita hi pidon kaman apply nam tagi ni pus te gitu buka apply te kalingan bu description ke website kedai cisfrect.cisf.gov.in te sabu kaling description kiba kwa apply sa check nam tagane te nam ta gine kan mau kapet lada pila da ban qualify kata ka jing tho ha ye bro pin poi ta kapet ka debit kin pha mare betang praspa meter 800 meter zone kan de po lai minute khasan second adem nang ta da phi lai kan poi sa ka long jump kin pha jump khatway feet dan nang ta sa ka high jump 3 feet 6 inches lai chance kan ai da pi pa sang tu bisa poi sa ka trik test kin phanya kali ye phi dan keli kam ta la phi pas pin sa poi ha ka jing mare tekin don be ki ba kali phang kata ka pet test no ka jing mare kin pha mare hai te ka jing mare ka sentar kan debe sha Guwahati ke exam ru kala ban debe sha Guwahati te last ki dang don ki ba apply nam ta ki pus kilit mare be po Guwahati te itu ki ba kwa ban apply te selek ka ban kam kan online kan pli na du sin kong tar te takan ni ki jum tip juman shai ne ka janga kule jugon